Ibihe byiza kuri Fred Official muri aka kanya ikaze mu makuru yacu uno munsi tariki 21 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Dore amakuru yacu tugiye kubagezaho. Itsinda rya Twirwaneho riri mu kurengera abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge bishwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi ryemeje urupfu rwa General Rukunda Michel Makanika. Rinihanganisha Abanyamulenge bose muri rusange kubwo kubura iyi ntwari yabo. Kuva ku mugoroba wo kuwa gatatu tariki ya 19 kwezi kwa kabiri umwaka nibwo inkuru zivuga ku rupfu rwa General Makanika zatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko uyu musirikare yaba yapfuye. N'amakuru yavuga ko yapfuye arashwe na drone y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo aho yateye ibisasu aho yari ari Gakangara Minembwe imisozi miremire y'Umurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Twirwaneho ibinyujije mu itangazo yari yashize hanze mu ijoro rya rikeye rishira kuri wa gatanu yemeje ko intwari y'Abanyamulenge yatabarutse. Muri iri tangazo yagize iti ubuyobozi bwa Twirwaneho bubabajwe no kumenyesha Abanyamulenge bose abarwanashyaka ba Twirwaneho by'umwihariko inshuti n'abavandimwe ko General Rukunda Michel Makanika yatabarutse. Rikomeza rigira ati turihanganisha umuryango we n'abandi bose bari hirya no hino. Itangazo risoza rimenyesha ko urugamba rwo kwirwanaho rwatangije na General Rukunda Michel Makanika rukomeje kandi ko Twirwaneho izakomeza ibikorwa by'intwari. Muri iryo tangazo kandi riteho umukono n'umuvugizi wa Twirwaneho Ndakize Welcome Kamasa. Uyu muvugizi yagaragajemo ko drone yishe Makanika yaturutse Kisangani ahari icyicaro gikuru ca drone cha zone ya gatatu y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. General Rukunda yari umwe mu basirikare b'Abanyamulenge babajwe n'akarengane gakorerwa abatutsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuko yabigaragaje ubwo yikuye mu gisirikare aja kurwanira ubwoko bwabo Umurenge mu mwaka wa 2019. Naho mu yandi makuru nuko igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika cafatiye ibihano umunyamabanga wa Leta y'u Rwanda ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga James Kabarebe n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki Laurence Kanyuka kibashinja kuba inzira u Rwanda runyuzamo gufasha umutwe wa M23 urwanya Leta ya Kinshasa. Iki gihugu catanze ibihano giciye mu biro bishinzwe imitungo mpuzamahanga muri Minisiteri y'Imari yayo. Iki gihugu cafatiye kandi ibihano umuvugizi w'umutwe wa M23 mu bya politiki Laurence Kanyuka ndetse na societe ze zanditse mu bihugu by'Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata ibihano Kabarebe na Kanyuka mu rwego rwo kwerekana ko igiye gukumira ibikorwa bihungabanya umutekano w'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa ibihano iki gihugu cafatiye abayobozi ntikigeze gitangaza ibyo ari byo, ariko ibihano gisanzwe gifata birimo gufata imitungo baba bafite muri Amerika ndetse ikabima na visa. Ku rundi ruhande Perezida w'u Rwanda yaraheruka guha ikiganiro igitangazamakuru cya Jeune Afrique avuga ko u Rwanda rudatewe ubwoba n'ibihano rukomeje gukangishwa kuko aho kugira ngo umutekano warwo ubangamirwe rwahanwa. Yagize ati ibihugu bimwe bifite uruhare muri iki kibazo nk'Ababiligi n'Abadage bahoze ari abakoloni bari kudutera ubwoba bitwaje ibihano kuko ni guharanira uburenganzira bwanje. Barumva ko bantera ubwoba byumvikane neza aho guhitamo hagati y'ibimbangamira umutekano no gufatirwa ibihano nafata intwaro ngahangana n'ibigamije kungirira nabi ntitaye kuri ibyo bihano. Naho mu yandi makuru nuko umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Leta ya Kinshasa wigaruriye santere ya teritwari ya Walungu mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko izi ngabo za Leta zari zikuye ntamirwa nihabaye. Igihe cy'isaha z'amanywa zo kuri wa kane tariki ya 20 igihe c'amanywa kuri wa kane tariki ya 20 kwezi kwa kabiri umwaka nibwo santere ya Walungu yagaragayemo imirongo miremire y'abarwanyi ba M23 aho yarimo yinjira muri santere ya Walungu. Abarwanyi binjiye muri kariya gace nyuma y'uko ingabo zirwanira Leta ya Kinshasa zimwe z'u Burundi n'iza FARDC n'imitwe yitwaje imbunda irimo FDLR na Uzalendo bari bikuye muri iyi santere. Iyi nkuru ihamya ko ntamirwano yabaye hagati y'uruhande rwa Hunze ndetse n'urwa M23. Umutwe wigaruriye santere ya Walungu. Uyu mutwe wigaruriye santere ya Walungu nyuma y'aho ku munsi w'ejo hashize wafashe umupaka wa Kamanyura uhuza igihugu ca Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Hagati aho imirwano irakomeje aho umutwe wa M23 ukomeje gufata ibindi bice zo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Naho abashinzwe umutekano w'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis w'imyaka 48 umaze iminsi arwariye mu bitaro by'i Roma batangiye gutegura imihango yo kumushingura kuko bagaragaza ko gukira kwe bigoranye. Aya ni mukorwa twawuteguriye muri iki gitondo. Mwakoze gufata umwanya wanyu mukadukurikira ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao. Hagarara uke subira uvuga ngo databuju nzamukorera ndacogora ngwiza ubuntu n'urukundo afitiye imirimo yo mu isi yampaye n'inyange azampamagara. Subira uvuge ngo Yesu databuja
amen ubwo azahamagara amazina naje ngo nzumve ibyanje n'abandi nta mbaraga z'abari hano n'abagaragara bazitsinda baracyari ko batsindwa n'imbaraga z'abapfuye ibintu biracyari ko bitsindwa n'imbaraga z'abapfuye mureke mbabwire neza kugira ngo muzumve Bibiri iravuga ngo Elisa yarapfuye Elisa ngo amaze gupfa yarapfuye ngo amaze igihe yarapfuye Bibiri iravuga ngo itugiye ngo muri Israheli ngo hitokeza udutsiko tw'abamahibari ngo twabakoresha imbunda twabagize nabi kandi bitogiye n'abari bafite amaboko make Elisa yaragize ati yarapfuye mwumve imbaraga z'abapfuye ndetse gukora muri iki gihugu ariko apana bapfuye nabi apana bapfanye abadayimoni babandi bapfuye bumva babandi bapfanye imbaraga z'umwuka wera kugeza uyu munsi uyu amagufwa yawe niyagihaye ati bado nyiri izanyu ntabirako kugira ko turwanirwa n'imbaraga z'abagabo bari buzumuka wera uzaza kubita amapepo Bibiri iravuga ngo icyo gihe ngo hari udutero hari udukundu tw'abagizi ba nabi noneho ngo umunsi umwe ngo hapfa umuntu Siviriyani rayimwe arapfa amaze gupfa baramubangata ngo bamujanye ngo kwirimbi ariko ngo ryarimbi baramwerekejeho ngo nayo risa n'ibyo yarahambwemo baramugeze atanga bagiye kushita neza mwirimbi bataramugeza ngo bamushingure amaze ngo amacomoka igitero amaze ngo babandi kubera ko nta kundi bari kugira ngo bari bagese neza ngo kumva ya Elisa mwumva imbaraga z'abarugarira mwumva imbaraga z'ikibitwa ngo bageze ngo kumva ya Elisa amaze ngo wa murambo igitero kibaturutse inyuma turagishikije aho bagomba guhamba ngo ariko bageze mu gituro cya Elisa ngo yari hasi amaze ngo kubera ngo bamafata ngo yanjumbi amaze ngo bamayitegura muri kakaburi karakani kaisi ngo bakubita ngo yanjumbi yani bazimira baduka igituma muri bazima nuko hari amagufwa yabera basinzire muri gihugu banagiwe ibyo muzakiri wa muntu kuyamba baduka kurya birutse babona wa muntu bari guhamba nabo baduse abaje inyuma
nukuri kose igitero kirahagarara gusa abantu bose bari bafilme bagahunga undi bari guhamba bakamuhungana n'igitero ati ni jewe bari guhamba abari gupfa bazuwe n'amagufwa y'abapfuye abasinziriye bumva abatanye imbaraga muri iki gihugu amagufwa yabo ndabarahiye bazoterekere bazane insinga z'abashinwa bazikubite iz'abanigeria bakubite iz'abahindi yote ni buri hariho amagufwa y'abayelisa muri iki gihugu azohembura bari gupfa azosura bari ku mwobo azobahindura kuba bazima